yang dimana Allah mengutuskan baginda Rasul watih permukaan bumonyo, yaitu niu puturi Allah subhanahu wa ta'ala, so yang wajib disembah be sampai masyarakat Mekah watenyan terjerumus di dalam yaitu menyembah Lata wa Uzza. Sehingga dengan hadirnya Rasulullah waktu permukaan bumonyo, daturilah oleh gedanyo yang so yang pegat gedanyo, so yang pegat urunci gedanyo, dan so yang ciptakan lat batat kaya bate di atas permukaan bumi. Oleh karena yang demikian wajar dan pantas sabi-sabi pad yang tadu pu yang tak pegat le gedanyo, yaitu anjurkan, sunnatkan, yaitu untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum gedanyo tamu selawat ke Nabi pat mantang tadu pu mantang tak pegat lebih-lebih lih sembahyang, hukum jih sunnah perle bagi gedanyo untuk tak tumbuh kembangkan. Selain daripada yaitu bak tasyahud akhir, bak tahiyat akhir dalam sembahyang, nyan menyebak tahiyat akhir dalam sembahyang, hukumnya wajib. Selain daripada tempatnya para ulama nepegah hukum ji sunnah, maka perbanyakkanlah zikir getanyo, selawat getanyo kepada Rasulullah di dalam apa saja keadaan kitanya, tetap perlu bagi kitanya untuk tak baca. Wate kata baca, tetepu bahwa hukum jih sunnah. Juga salawat dan salim kepada keluarga al dan sahabat beliau Bandung yang bersama dengan Rasulullah di dalam menyebarkan Islam. Para sahabat, keluarga yang setia kepada Rasulullah, sabi-sabi mendampingi dalam kegiatan apapun yang dibangun oleh Rasulullah. Rahmat dan kampunan kepada alim ulama, baik ulama mutakadimin maupun ulama mutakhirin. Ta'zim dan penghormatan ulun tuan pertama sekali kepada guru-guru ulun tuan yang di tempat yang berbahagianya. Ta'zim dan penghormatan ulun tuan kepada santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, mi dan ayah, urungsi, santri, wali murid atau masyarakat yang dimana bak malam yang berbahagianya gedanya kata muduk ziat di dalam rangka pertama, yaitu acara menyemalam minggu, berarti kita zikir bersama. Cuman karena bak malam minggunya kebetulan, yaitu mendekati dengan Ururaya, maka tapusiga, yang tapusiga yaitu libur dengan kitanya tamu zikir, walaupun zikir kitanya malamnya lagi malam-malam yang kau ikut, akan tetapi walaupun hanya semaksimal yang kau ikut, dan malamnya malah kadar insyaallah kitanya juga akan tak ucapkan zikir, semoga nilai fahlah selalu nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya ban-bandi. Mi dan ayah, urung si ulun tuan, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malamnya nakeh malam perpisahan, tapi siat kitanya tabet baik santri yang di Gampung Sawang, Gampung Mulia, Blang Beruru Buging, serta Padang Kasap atau sekitarannya lah, yang ineng maupun yang agam atau yang dari luar. Malamnya malam terakhir bagi kitanya untuk tak beraktivitas, semua
tak balik ke lai. Ya, malamnya ke Uraya padu urut ya. Padu Uraya. Ha? Yang betul apa si kereng berput? Put. Kamu jemun si lumpah tinggal ke Uraya. Oh ke? Ya, betul-betul tinggal ke Uraya. Put urut kan? Put urut berarti tanya dapri. Malamnya pun berarti malam singa. Yang kita nyoka hana saja ber. Antelian uro lagi nyansi sekaligus. Yang kita nyoka dapri. Akan tetapi ketika dapri nyobek tapi kita nyo libur bendum-bendum. Kibansit dapri siat dalam bentuk beraktivitas ino idaya sebut baca yasin. Segolom nyan poh 6 le gure ino kagak pegak pengumuman. Kita nyo baca yasin. Alihnya tak sebayang. Tak ibut aktivitas atanyan sebagaimana nungkapkan legre kita nyo bunuh tunggu Said. Aktivitas yang baik tua buat bo. Buat bo. Pupu buat mulang. Sikit juga. Buat mulang. Buat mulang sembahyang wirid nyan baik tua. Pat baik tua wate kata wa urumo. Wate sinengah kita yang hana tak ber nyan ingat ilmu. Adapun tak balik ke lai, ya tak pertajam, tak percepat laju berarti kita nyot tak balik ke lai uro raya yaitu uro Jumat. Tanggal 20 tanggal 20 uro raya kita nyot tak balik kuno yaitu yang uro Minggu tanggal Sikurung Agustus. 10 uro dari uro dari uro raya. Berarti tanya tak prebret tambah segala uro raya. Pada uro mengbelah uro lah. Dari malamnya ke uro raya teman singa ya bak 10 uro raya bertepatan dengan tanggal Sikurung uro Minggu malam Senin kita nyoka dabut lagi menansit ya berarti malam Senin malam Minggu kenyan kita juga tak lakukan kegiatan yang sama. Hadirin midan ayah santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kagetanya muruno. Ilmu yang kalih nepurno le gure-gure kita ino didayah. Atanyan perle bagi kitanya untuk tak amalkan di dalam udip kitanya si uro-uro. Baik sampai le kitanya ilmunya hana tatupat pakai. Nana dapat pakai ilmu? Ilmu sembahyang tak pakai wate le kitanya katruk wate sembahyang. Menansit ilmu-ilmu yang lain perle kita tak ingat agar supaya kita baik tua tu menyo whatever insyaallah gure kita selalu gu pulang selalu nu pegah dan terus menerus nu sampaikan dan pernah bosan-bosan dalam nu perno kita agar kita ban-bandung umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu merasakan ilmu baik sampai kosong daripada ilmu. Nama pun? Ya, nama pun. Menasih ketika ada kita tahu rumah. Ino hidayah no purno adab katanya dengan urung si agam ataupun urung si inong. Alihnya cara katanya tak berkawan disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu akhlak katanya dengan urung akhlak katanya sesama ngen katanya akhlak dengan sekitaran katanya nanu purno wate katanya hana tayabud nyan atanyan wajib le katanya yaitu tak amalkan neci ikuti lagi longkenyo jit cici bagus ya. Jika kuno mendung.
ne dinga beget alenya ne kun bu terentak. Mafhum? Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Di daya Pati Tungku. Di daya Pati Tungku. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah. Beri wujud, ulang. Beri wujud. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Di daya Pati Tungku. Fatimah puyang gepegang. Fatimah puyang gepegang. Fatihah puyang guru. Fatihah puyang guru. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Tu. Pokok le. Begat. Ulang. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Di daya Pati Tungku. Di daya Pati Tungku. Fatimah puyang gepegang. Fatimah puyang gepegang. Fatihah puyang geyung. Fatihah puyang geyung. Keung bereta. Bujuk. Nyo malamnya serodo dah keung. Kah? Menyahan hana tapi pun. Dia benar. Ulang dia tu. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Di daya Pati Tungku. Di daya Pati Tungku. Fatimah puyang gepegang. Fatimah puyang gepegang. Fatihah puyang geyung. Fatihah puyang geyung. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Di daya Pati Tungku. Di daya Pati Tungku. Fatimah puyang gepegang. Fatimah puyang gepegang. Fatihah puyang geyung. Fatihah puyang geyung. Nyadro ni yang dengan jika dia. Ya tu. Urinang le no. Urinang tiga. Nyan akhlak anggo. Wate rumah le getaya puyang gepegah le mate gepegah leah tu wajib apa? Seperti ngaji kan dia le kurina. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Di daya Pati Tungku. Di daya Pati Tungku. Fatimah puyang gepegah. Fatimah puyang gepegah. Fatihah puyang geyung. Ya agam gitu. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah Fatimah Fatihah. Di daya Pati Tungku. Di daya Pati Tungku. Fatimah puyang gepegah. Fatimah puyang gepegah. Fatihah puyang geyung. Fatihah puyang geyung. Tiga terus meremeh. Di rumah Fatimah Fatihah. Di rumah di daya Pati Tungku. Di daya Pati Tungku. Fatimah puyang gepegang. Fatimah puyang gepegang. Fatihah puyang geyung. Fatihah puyang geyung. Kaji mandu. Nak ada ulang lem. Bayar untuk tulis ingat. Ya, urun cik kamu Ban Bandung ni dan ayah santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah. Itu akhlak. Nyo gedinga li ayah ni. Ya, kepada ayah yang hana ipetih lagi nya dari umpunyu. Karena yang tak purno idanyo adalah akhlak. Tapatih urunci getanyo, mak getanyo, ayah getanyo nyan satu kewajiban bagi getanyo sebagai karena ino didaya urun si drawana kana pujuk drawana bak kamu maka payahna betih. Pakan payahna betih. Karena truk kuno ka kamu jaga drawana. Menyo yang wo malam berarti N40 kaji wo. Yang ka berjalan dan insyaallah yang ke depan lagi nyansit yang agar kita nyo
Ya, terus terjaga dan terarah di dalam katanya murno. Boleh. Jaga dalam dalam zikir. Kira-kira zikirnya kajiannya enggak ke zikir juan. Pertama ngelam dadah. Amat. Naik nampung. Mapum. Nah, drone ni. Nya lung tanyang dengan baru cik drone. Lung tanyang na nu patih di rumah ke pegah le urun cik ni. Ka? Menyahana tatanda. Kakak. Ya, maya kaji lung rasa. Ka. Ini maklum menuju Melayu ka. Ini maklum menuju Melayu ka. Malam kena le. Jino selanjutnya katanya yaitu kita berzikir akan tetapi segolongnya di mana santriwan dan santriwati malamnya yang kau likut pernyataan maaf, permintaan maaf atau pemberian maaf oleh guru katanya kalian disampaikan dan ke depan kesalahan-kesalahan yang biasa katanya lakukan nyobu darobah mafhum berdarobah bek sampai salah-salah set bek sampai salah-salah set menau tunggu yang eneng na yang si belun yang sampai-sampai mehi hal ke dia dengar ya ini akai kasawat semayang kayak pegang-pegang nak semayang halangan ni ke dah periksa yang ke ada ke thang lambeliannya sampai-sampai dia dah kalah IPKJ katanya tunggu hana muthom bahurina nya kan IPKJ kemai metudup padup selambat-lambat he sepanjang-panjang he muthom kamu muthom yang lain dah baik ni bunga-bunga ko baik bunga tu kono wadah semayang-semayang aju kita pakai aku periksa kata ke hai kau periksa lu na bunda ada na urung inang riu kan kan kau periksa lu guru ada hiya dah pecit yang perle dan pegah bek bengut-bengut yan model-model menan robah kai ukur te balik ya buat bek li ya agam gen si na ana mulang ana mapai bebat semayang di semayang mayang man satu sisi lagi nyo kadang-kadang mandang ubud yang ubud-ubudnya nomornya bak orang raya becut yang raya becut jadikanlah contoh bagi adik-adik kitanya mi dan ayah santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah urun cik kamu aban bandum mungkin yang menteng dari luntuan lu ulang segetri pri kitanya dari malamnya sampai tanggal 3 Agustus bertepatan yaitu 20 Zulhijjah. 20 Zulhijjah yang katanya kada mulai kembali. Malamnya juga terliburkan yaitu bud puro dan bud malam, pengajian katanya malam puro Rabu juga katanya terliburkan sementara. Selanjutnya kita lanjutkan wadeka mulai aktif kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya nyoman tengen apa nonton sampaikan. Jino katanya kita lanjutkan yaitu zikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke berarti zikir zikir gimana? Malam tengah dikerengan tanggal 3 yang malam minggu yang juga malam minggu yang pun berarti pura minggu katanya dah mulai ikut malam Senin menyepakat mesti malam minggunya entah pakai zikir yishid malam minggunya mesti dah zikir je benar adapun minggu selanjutnya berarti katanya terdemang di dalam jadual rutin benar benar mentang lebih dan kurang rayu nonton lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gedanya malamnya kita baca zikir, yaitu zikir tulak bala. Hana tacok lagi biasa aja karena wate gedanya memang wate kalicut. Tacok zikir tulak bala halaman halaman 27 pilihan gelai. Ya. لهم أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Mohon ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah ayah dan bunda kami. Mohon ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah ayah dan bunda kami. Astaghfirullah Rabbal raya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إلهي أنت مغصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله اللهم يا
كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء آمين يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء عند نزوله من السماء آمين يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء بعد نزوله من السماء آمين يا الله يا لطيف 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 لم تزال تبنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال قلوبنا والمسلمين بسم الله الله القادر مقتدر وقاهر لكل غاو غادر من الأطاط الظالمين يا لطيف لم تزال قلوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين به نستنصر به نقدر بسيف بطش نقهر عدانا المعاندين يا لطيف لم تزال قلوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الآمين يا لطيف لم تزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال
واجعله ما لنا فينا وعبرة للناظرين يا لطيف لم تزال تبقنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عندهم واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم تزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال قلوبنا والمسلمين ولا تبلغهم نورا ونارهم تصبح راما بك فهايا عصار في الحال والخائبين يا لطيف لم تزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال قلوبنا والمسلمين وشر كل ماكرين وخائن وغادرين وأين وساحرين وكيد كل ظالم يا لطيف لم تزال قلوبنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال قلوبنا والمسلمين من مطر وواصب ومطر وكاذب وفهي وعائب وحسد وشامت يا لطيف لم تزال تهدنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين آمين يا مولانا آمين أجبنا من صوت داعين كما أجبت المرسلين محمد سيد الجميل يا لطيف لم تزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 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 لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت
لا إله إلا الله 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 لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معصود إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا ونحن له مخلصون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا ونحن له عابدون لا إله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا ونحن له حامدون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد خليل الله محمد ولي الله لا إله إلا الله محمد أمين الله اللهم اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب إنك على كل شيء قدير
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيع المضي ولا المجيء إلينا. اللهم انصرنا على أعدائنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا على أعدائنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مغفيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا